پشتی جگوریا نهنگی در کویتن راستا لاین سیاسیین براوه هفرکیه لسر پوستات کن بله کنگی خلق آن حتا کنگی دی خلق باجا و هفرکیه داتن اگر او حزبین دگوت نخو اپوزیسیون جسوزین خو بو داهات جاده آن بو داهاتی یه جاده لیو بونو کتنت وی بازنه حزبین دا سالات دا رولا که دی پی رابطن هندک حزاب دی هندک لاند دی سیاسی وکو اپوزیسیون یا نه اره پارتن سیاسی یه نشین کرسین پارلمانی یا هجمار کازورا کرسین پارلمانی بدست خواه بینن دخول جاده کنه خودان اگر او پارتن سیاسی ینکو بناف هاتینا نیاسین حزبین بچیک هرچند به برنامه و دیرو که خورنگت مزنن بله او پارتن هنه اگر ده حکومت دا نشیان دست کفتان دست خواه بینن و جاده جیش خو کر ویدمی دی آین دیوانا چه بیتن اره بوچی او حزبین و بناف بچیک حتی نو که بودجه جه حکومت حریم کردستانی ورگرن اره گوران ده کویتا ده فلکا حزبین ده سالات دا و پشتا خودتا جماوری یا نه اگرین گیروبونا پیک اینانا هشتم کابینا حکومت حریم کردستانه ده چاوهتا پیک اینانو آین دوی ده بنا چند تورک دیال برایز جمال چلکی نوی سر و روشنبیر دوی خلقا برنامه گزنگ دا دوی هاتا پیشکش کرن و ناوی خوب ناوی هوا خیراتنا جانبی تدکن خیراتی سر چمان گلک سپاس ما مستعم ده رنگل دماهیک پسیارا خو کین اکم اگر ام بیجین ادوی قیرانات نافبرا هولیر و بغدادا نبونا موچا والابونا پانقا جدراوی نبونا رکفتن نامک که لسردا بشکرنا پوستات نافبرا لاین سیاسیین براوه دا ده حکومت حریم کردستان دا کابینا نی یا هشته یا حکومت دیتناتا ده کنگی جدایگ بیتن و ده چه جور حکومتک بیتن اواد بهتا پیک اینان تایبتی ده غیاب اپوزیسیون دا بله دەستپێکی گەلێک سوپاس بۆ vê mêvandariye rastî yani ev tiştên Herêma Kurdistanê dibîtin bêjin ew jiyana siyasî ji destpêkê wê heta nûke rengekî siruştî nebiye çunki hege em vegerîn bo salê notodiyê ku wekî bêjî destpêka pêkînana hikûmetekê bî xweş wêrê eger dest pê bikein destpêk neya siruştî bîye neya tabiî bîye چونکه هنگی او انیدیت هندی هفین چه ده سالات به تا پوان کردن شلای حزبکا تاکراو و رنگ پشتیوی مرحله شرچه بی گله گوران کاری دیتریت مازن ترمه دا هاتنا پیکینان اف مسیره و وی ذهنیتی وی عقلیتی و بردوام بو حتی قناغ گهشتیه وی دیماهیکه کو بیجین بهار عربی یا موجه گورانات نافروشالات ناوین دا دست بکری اف روشا کو امنو که بحث جید کین روشا که وصانه بویا کو بیجین شکل که سروشتی اجدایگ بوی اجدست بکوی حتی نو که بیجین اف نسروشتی ولی هاتی ایدی کسی متمانه با آینده که گله که باش نینه هل بجارتنیت وی دیماهیکیت کو بو پارلمان کردستان هاتیه کرن هرچند حزبت کو وکیتا بحث کری کو بجنی حزبت بچیک بس به تیکوشان خو به فکر و ایدئولوژیت خو حزبت مازنن هولت گلک جدیدان کو سیستمی هل بجارتنا گورانکاریا پیخنه فعلا او گورانکاری جی هاتنا گوریدا و هاتنا پیکینان سیستم بو سیستمی که گرتی بو سیستمی که نیم جوکری بس ام کو جواک ما جواک که فودال جواک که عشائره همه جاجی حزب ده صلات شیان تشویه وی اویدیجی بکن مثلا لیست وان دابینی کسیت آقا و کس و کارت کو اوید مالباتت گلکت بجینیت ناو و دنکت کردستانی دا او کس کرنه کاندیدیت خو دنگدان جی اتجاوی هاتا گوهاردن سر اساسه که عشایری و نوچگریا برتنگ هاتا پیکینان برهندی جی گورین او گورینت بی گورینت گلکت پیدوی نبین که بیجین فعلا او موجه گورانکاریا او که روشلاتا ناوین گرتی بیجین
هەرێما کوردستانێکی بوو بەشێک وان گۆڕانکاریە دا ڕاست یعنی حتا حدێکیشێن بێژین ئەو کێشە سیاسی ئەوە و حتان و کەل کوردستانê یعنی کار پێ تاتەکردن ku du hizbê serekî hebîn ew jî partî û êketî bîn desalat prêvet ber hemî servet û saman û hemî bêjî rêkeftinek navbera wan da yanî bêjî pêncî bît navbera xuda da beşkirî bî bêjîn ew dîwar yanî hata hingavtin yanî aliyekê wê dengê wêlkêmiyê da ew alî sengî nema ew îtîfaqa stratîjî beref hindê çûku mirov bêjîtin ya beref nemanê çîtin lawazbûnekê çîtin hêziyetînî peyda bîn ew hêziyetînî jî ku bêjîş aliyê opozisyonê bîn ku peyama wan peyameka geleka dijwar bî peyameka arastekirî bî ku sîstemê destsalatê bihête guhartin vê jî kartêkirina xwe gelek li ser dengderî hebî piştî ev hêze peyda bû bêjin waqeekê dî li Kurdistanê peyda bû ku mirov bêjîtin destpêka gorînê bingehîne li Herêma Kurdistanê bes tiştê ku mirov yanî gelekê lê pişik û em bêjin ev jiyana nesirûştiye ew ku li Kurdistanê hey ku hizb bûye mazerê rizqê xelkî yani ev servet û samanê têtin ne servet û saman bû milletê hatin evkarînan bû berjwendên berteskên hizbiyê hatiye evkarînan berhindê jî hemû gava gefa birîna rizqê wan شلوی حزب و تیده کرد نه شلوی حکومتی و برس دقیقه قوسه که دایمنتا آماجه کرده بهارا هندک ولادت عربی یا گوهرین کاریم بسر روش راداناوین دادهن و هندک شوراشن گلان دا آماجه کرد که کردستان هرما کردستان جه حول دا که بیت بشک جه وان گوهرین کاریا اسواسا دیگه هشتم که آماجه تا بو هفته شواته بویا بله ببوره الویره هندك لاين هبون توی سردمی دا که خوب اپوزیسیون زانی و خوب خدان جاده و خلقی زانی نوکه هاتن کتنت فلکا یا حزب دسالات دا خلقی خواه هلال سر جاده يعني اوه بو آینده چد گهینیتن نه تزانی يعني بيجين او هالبجارتني تشوي دا خول هالبجارتنا هر ايكي بيوم اخواه طيبت ابي او هزيت كوني يعني رول خود نفسه حداديتيك و هزيت اپوزيسيون بينا وان بيومك اشكرا هبي كود فيتن سيستم بهتا جوهارتن تشتكي طبيعية جي يعني بشتي انجام تينا راقهاندن بيجين او بالانسا بري هنجي توكيشو سياسي دا هاي هم اعترافت كان كو بلي قران كاريب سر دهاتن يعني 50-50 بو دابش کرند ما بين بينش لايانا دا او گوهرين كاريا نخي نا يعني ام بيجين بري هنجي دو هزي سراكي هبينا او جي كو بارتي و ايكتي بين هر تشتكي وان كرباش مكتبت و سياسي البش پردا تشتاتا كرن بيكو آگهي ملت آن هزك ديا سياسي سرهبيتن اف مسيره يعني چين بيجين بو ماوي 20 سالانه يا بردوان بيه حتانوكا وقتی تو بيجي گورانکاریک درز ببيتن اكثر بيجين اف دیواره لازمه بهته هرفاندن نسبت وان هزير كو حتانو كسلطات دستاد و دستالات يعني في نسبت وان صدمه يعني بصناهي تقبل وان گورانکاریان ناکن از بیجم تشتکی سروشتیه جی او هزیت نی سرکفتی که بیجن هزیت اپوزیسیونه نه اف هزه یعنی اگر بیجن نرماتیه که جیب کار بینن بو هنده که بلی دو درگه دانستاندن و گفتگو و ببیتن چونکه او پیامتا هل بجارتنا او گوتا پروپاگنده بود کرد اگر تو بیا سر میز و گفتگو جی همان آلیت بکار بینی بمعنی تو نشی بگه چه رای کفتن ناما بر هنده جی از بیجم او اپوزیسیون برینو که کری پیاموان پیامه که درست بی چونکه دلیل جل سرویشیان دنگدر قانع کن که هم بیشین دنگدر کردستانی او دنگدر بیا تأثیرات نوچگراتی سر هبینه یت حزبات یا برطانک هبینه یت مروف کنه سر هبینه رغمی سر اوان بس الفيري برز الفيدر كي يعني تقول دنگدر رازي كر دنگ خوب دنه بس نوكا برو واجي راست يا خفتنا وان يا دو پاد بيتن دنگدر يبه امید بوش ویلا يعني خوب اپوزيسيون زاني نوكا اوا ماوي پنج هيوا پتر بسر هل بجاتنا و درباز بونو حتى نوكا برلمان نرنش يخالي سروكي برلماني نه حكمت نه هاتي مزراندن كواتا لعنت اپوزيسيون اگر ام فرضيه كي دانين هكر اپوزيسيون حتى نوكا هر اپوزیسیون با و گیرو کردن حکمتش شلای پارتی و اکتیب تنه و باید دا روش جاده ها چابید دا دنگ اپوزیسیونه چابید نوکه وقتی هل بجارتن تنه کرن خوارماجه که سرکیه هی هل بجارتن دا که بری انیت تنده هی دا صلات به تنوی کرن
خو حتی ده سالاش شلایوان هر وان هزا وجی بهتن میکردن اوید که اصلا ده سالات دستید وادا مثلا او وجه سروچوید بری هنگی بهنه گوهارتن هز بهنه گوهارتن سیستم بهتا گوهارتن بیجین او هزید اپوزیسیونه جی بو وی آرمانجی یعنی کار کرد هزید اپوزیسیونه و هزید دیتر جی همیان بس هندکشان گلک سرکفتنه بینن هندکشان پیچکه بینن او موضوع دیتره بس نوكي هات يسر هندك وبيجين او سيستم برينو كحكم بيتاضا كرن او يكفتي برقف وهندك وكي جورا مستحيل بريفا بتشيد بيجين بارتي ويكتب تنرين خوري في جوري وصانا بي چونك خلاف حتى نوفبراوان جيو درس بي نوكا موضوع بارتي في كتب تنين هكا أثبت نمونا كبيرة نوكا جوران وبارتي الجوراي وان رنشتن بيشي نوكايت ناشر مصطفى ومسعود بارزاني جوران وبارتي نزيكي كودت بن بحثي هتا كرن كو راي كفتنك جوران بيجيتن يا تكتيكيا نوفبرا ما وبارتي دا هتا كرن يعني شو فرقه كتي بارتي بيتيون جوران وبارتي بيتن تشتكي از بيجم يعني نوكا بيجين بارتي وكو هيزك بيجني هيزا براوات نوفل بجارتن هذا بتر هميا دنكيتيناي اف هيزا تشتكي طبيعية جيت هالبجارتن هذا وقت هيزك دارت كبيتيو هيكي او بتر تيدا تكليف كرنو راس باردن كو حكمتي بيك بينيتن طبعا او مجبور يعني همي دون الصندنات قلبي بكن شو هر ايك او حكمته دهيتا بيكينون جي خوت نوفدا بكتن اف هولتنا دون او جي وكو بيجي سياستك وصراعك كودي كيشيت او لاینه سرکفتی تل بجارتنا دا پتر قانع بکتن برسوا دا خازت وان بداتن دی بیجین اگر خو پارتی ویکتی دنگت وان اگر بیجین تیرا هنده هنه حکمت پیک بینن بس بوچو پیک ناینن بمعنى نوفبراواجی دا جوازیت گلکت مزنه تیت اداء حکومت دا يعني ممكن يكتب خوش شوي اداء رازي نبيتن او حتى نكتاتا كرن وتنوف بارتيجي ده هبن شوي اداء رازي نبن ومعارضه جي اصلا بيجيتن او اداء كسركفتي نبي سيستمك فاشله سيستمك سركفتي نبيه بمعنى بتر فرصات بوكيا هي يعني جهه خطنا في حكمه دا بكتن فرصات بو اوبوزيسيون هي چونك وي تشتكي نيوتريه في هي خلجي حسكتن بتر اوبوزيسيون في جوره جهه خو بگريتن دو بزانيتن كو بله كودي بيوماوا چو هيتا ترجمه كرن اش اخف نقطه بهم توي برافانيش عن شرعيات الديا جيرو بونا بكينانا حكمته نخنا تزاني بوتشينا چونك ام كي مستفيدش في جيرو كرني تصوره من يعني وكو شخص از بيجم حزب بروا بتر هميا مستفيده بيجو بوتشيو مستفيده حزب برواش برهندي ومستفيده چونك اصلا كابينه هفته كان بيجن كابينه هشته دي بيكينن كابينه هفته يجير ده استلاد و كنترول واندا وضعي برايفت شيتن بو بيك اینانا هشتيجي ده هم نفسي سيستم بيت نفسي كساتي ده كابينه هشتيجي برايفت بتن يعني نو كاس سروكي كابينه هفته درفت ابداتا كي داد كابينه هشته ده بترو ابداعي بكتن خو نفسي كساتيه ممكن جالكش وزيرة برينو كجيها نفسي وزيره بمين نفا بمعنى يعني خلق بشكل عام سحناكته يعني أسواك جالك جيوا سرها بيتنية باشترها بيش كابينة حفتي وهشتي مادام كابينة كات جير كنترولا حزبا دايا وتشارچوفه که حزبات یا بردنگ دا در ناکوان از بیجم گلک خلکی گشبین نینه چونکه اگر تو سحکه کابینا هفته یا سر درگه هنده کو کارت ویب دیماهی بین هرچند انو کجید بیجنه حکومت که کار برای کر بمعنى اگه تو بیجی مدوی خلاص بی باز و بوشای هیت نوبرا وی کابینه و کابینه که دیتر دا دویتن پر بکتن پر که شرعی بیجین اوانو که کود و فتره مدوی خلاص بی ام چه ازمه که داینه مثلا او پروژه نافتینا یتما هلاویستی شین بیجین برای فشلمونه هیچون او رکفتنات گل ترکیه هاتیه کرن چه انجام نمان چون اویره گوتی یا هاتیه مور کرن پشتی هنگی گوتی نه هاتیه مور کرن پاشید گوتی هت اردوغان دهت هفلیر مور کرد مهم نتیجه دیما که ولی هات کچه اساسه که واسابونی نبیجین رکفتن ما یا گهشتی اتفاق که واسا ایدی برهمی به خلق دی خودن اویک یا دویجی او کشاد گل بغدا هی يعني اذا كان جولات شو نوري وهات نفا يعني بغداجي مبرر يتوصل التاني تن كو حكمته هري من نشية خلق خوجي قانعكتن بيجيتن بلي بغداد تنسوج داره اگر بغداد فعلا بلانك هبيتن كو بيجين خلق كردستاني ابلو قدتن اذن
کیموکاسیش لای ماوه یعنی وکو حکمت هریمی چنه ادامه یا درز بیا او کسی نینرات یا مال بغداد کم ارکب بەڕێز رابینه ئەگەر لایەنێ براوە مستەفید بیتن چما کابینە هەفتێ دەستەوی دابوو و نوکەژی بەردەوام هەر حکوومەتیت بن دەستێوانەوە و هەر شەوە بیتن یعنی ئەو باڵا دەستن لایەنێ براوە ئێکەم ئەز یە دوێ گۆ ئۆپۆزیسیۆن بۆ دەربازی بازنە دەسەڵاتێ بوو ئەو چیە مستەفیدە یعنی ئەو چێ مفادارش ڤێ ڕەوشەهانێ بۆچی ئەو ڕازی بووە حتانوکە حکوومەت نهێتە پێکینەوە کی نهێتە پێکینان حکوومەت یعنی لایەنی براوە لایەنی براوە گوڕان لایەنی دووەم لایەنی دووەم یە هەوڵ دەتن حکوومەت بهێتە پێکینان بەس بوان شرط و مەرجت و وێت وێتن شرط و مەرج چی یعنی بدەست بە ئینانە هەندێک پۆستێت ئەو پۆستێت ئەساسی ئەم یعنی تەسەوەرە ئۆپۆزیسیۆنێژی ئەف پۆستێت کوت بێژین پۆستێ سەرەکینەت بێژنێ پۆستێ سیادی بۆ نمونە وەزارەتە ناوخۆ کو حتی نوکە هەر کەسێکە تو بێژیتن ئەف وەزارەتە ناوخۆ وەزارەتەکە حزبیە ئەف دامە دەستگەهێت ئەمنیەتەی ئاسایشە بگرە شورتە بگرە دەستگەهێت پاراستنێ زانیاریە تو باوەڕکەی گۆڕان دەشێت تەغییرێکت وەزارەتی دەکەن ئەم نەچین پێشبینیۆ هەندێ بکەین بین دێشێت بەس ئەگەر ئەو بێژن مەدوێت وەربگرین حەقێکی شەرعیە و باشەژی ئەگەر دەسەڵاتە وێت گۆڕانکاری چێ ببن لازمە وێ بکەتن دوکو صبح ئەف دەستگاه فعلا شلۆی هەمی هێزاوە بێژن بەلێ ئەف دەستگاه دەستگەهێت نیشتیمانی بەری بچینە ناف پرسیارەکانی بینەتە بۆچی هەندە ڕژدی سەر وەزارەتە ناوخۆ یعنی پاردیت بێژیت ئەسنادەم و گۆڕان بێژتن مەدوێتن یعنی بۆچی وەزارەتە بێژمەتە بۆچی زانی بۆچی یعنی حتان و کە هەلبژارتن دوو جورێت هەلبژارتنە تێنەکردن هەلبژارتنەکە گشتیە هەلبژارتنەکە تایبەت بۆچیت هەلبژارتنێت تایبەت دا دەبێژێت 90 دەنگێت حیزبە سڵتێنە الفيرا نوت صدي دبيجين بارتينا الفيريجين نوت صدي إيكاتيه بمعنى أف دزجهت حزبنا زيادة نا دزجهت اجتماعينا كو بيجين أجر صباحي وضعك إنه طبيعي يعني بيجين إدارة بارتي درز ببيتن يعني أو دزجهت أمني دي بتر ديف بانجوازيا كيتشن يا حزب مسيطر تويدا فريدا منطقة إيكاتيه جدا وصا يعني نوكا دي بنفون هالبجارتنا دا إيكاتيه دنجت ويت كيم بينا كوان بيجين بشيتن بيتا حزب ويكي حكمة بيك بينيتن بوچ حكمة بيوانا هيتا بيكينان وأسباب تشكرانا بله گوراند دخ اندامه که بلند گوراند داخوینه که خودت بیشتن اگر ام وزارت نفخو ور بگرینجی اما یخوت حولیره و دهو که ناکین اده در باز مبسیرادی حتی انو که برانبر وی نپیک اینانا حکومت وی قیرانه وی وضع الشر آن نبونا هر تشتکی به امیدی سروک هرم بدنگه رولوی چه و بوچی حتی انو که بدنگه بدنگه الوقت که که اوشیا حکمت عراق یا هند آسی و گریکدار پیک بینی تنو لانا بگهنده ایک بوچی اوی بدنگه خودی او جی تراسیویتن بجهه رخنیه اما بخواه که نویسرک جی یعنی تشتک نویسی بیل گوارا باشور مین آخر یعنی اخو او سردانه و بو ترکیا یعنی بتصوره من سردانه که وقتی و نبی سقای هنده نبی که چون که هم تازل هلبجارتنا خلاص بین توان هلبجارتنا دا گورینت گلکت مازن چه بون مثلا او اتفاق استراتیجی برفنده چو ایدیت نو برا پارتی و گرجیه که بیما بینا پارتی و ایکتیه گوران سرکفتنه که مستر اینا دنگت پتر اینان هزی دیتر دنگت پتر اینان گورین گلک کفتنه تیدا ایدی پرلمان که تا پیکینان وقتی سردانه سروک هرمی بود ترکیه چه بی فتره که واسطه بی که پرلمان روینش تخوانه نشیا کمبونا خو بردوام یبدته اکثر کمبونه هلا فکری که بیشن حتی نوکیجی ایک کمبونی هاتیه کردن اوه که کاریسه که مازنه خلال که مازنه و اندام پرلمانجی حتی نوکت بیدنگن مثلا تا ایک اندام پرلمانجی ندید یا بیجیتن اوه نزدیکی نیف ساله چیتن از سیاحات نینرات خلقی بکم ایدی ازی خوبه کشم ده هل بجارتن یعنی اگر نشیم پریوه ببن ده هل بجارتن دوباره به هنف بکینان از بیجم یعنی او تحفظ شلوی سرکات یا هریمی های او جهر جهر رخنیه که حتی نو که مایتی کرنید خوب بیجین یتراسا خود و مسئله دانه کرنه هرچند بیجین و فتره گل هندک آلیای رونشتی خوره يعني بس بيجين دزجهت راجهاندنا جالك سنة راهصندنا بس أو شنو أبو تركيا وأبو أوروبا ووضع الفيلاج بيجين وضع كي هالوشياي برلمانه كي ماندي
او هولت بو بيكينان حكمت تيندان كو او بو بينش هيفا تشيتن هولت بانجام بينا او وضع اقتصادي انه كي تشي بوضع كينا طبيعي كنت بيجين يعني 22 سالة حكمه بكي بشتهنجي ازمك تشي ببيتن تو ناشي راتبت ودابين كي از بيجم كسك نشورزاجي يكو ديري حكمتي هولاتيه كتبشي سحكي هند پاره کوم کری بشد دو هیوه که دیت الراتب نهن يعني إدارة مالا خوبه بكاتن بس معقولة حكمتك 22 سالة بله بشتهنجي نشتن إدارة خوبه كواتا بكاتن دو هیوه برلمانتارا خيانات الدنگدريا يكري هكر ام بحث وان لایان سیاسی بکەین یەنکو هەرچەند دەست پێکە مگوتی ئەس منەبێت بێژم حزبێن بچیک چما هەر لایەنێک بە بەرنامە و دیرۆک و قڕبانی دانەخوو گۆڕەی حەجمی خوی مەزنە بەلێ گۆڕەی دەنگی جەماوەری خۆوان خەڵکی خۆوان گۆڕەی وان دەنگێت ئینۆن هەکەر ئەم وەسەب تەسمیە بدەینە حزبێن بچیکتر ئەوانیت کێم دەنگینۆن ئەو لایەنەت بێدەنگن هەرچەند وانە ئەندامێت وانە ڕەنگەت پەرلەمانی دەت کێم بن بەلێ هەر هیچ نەبیت خەڵکی خوی هەی الڤێری پرسیارەوە ئەو دێشێن کارتێکردنێ السەر دەسەڵاتەکە پێنجقۆلیە پارتی ئێکەتی کۆمەڵ گۆڕان ئێگرتوکەن ئایندەی ئەو دێشێن خەڵکی خۆی نەسەر جادێ فەراغا ئۆپۆزیسیۆنێ جهێلای پڕکەنەڤەیانە دیتناتە ئەو ئاخفتنا قیادیەتە حزابێت براوە چەند جا دووارە و سێوارە کردی و 4 ساڵت بهێتن دێ 4 ساڵت ئارامیە جادێ و پەرلەمانی حکوومەتی بن ئەف گوتنەوە دێ سەرگرتیان هەندێکە حزابێتی دهێن خۆل خەڵکی کەنە خودان تصور من يعني ما قلتي روشلات نافين يالبر قران كاريا هريما كردستان يجي بشكل وي يعني اف 22 سالت كان بحجيت كين قران كاريا درز بي يعني هكا تبشي يكمين كابينا حكمتها هريمه خو دو هرم هبين هريما كو بارتي بي هريما كو يكتيه وشوازه كي قال كي باجورانه ده صلاتي ده تطب كار اینان بس نوكات شين بردوام يبدنه وشكل نوتو دويه نخی گران کاری درز بی هندک هزیت نیجیت پیدا بی چونکه نوکل کردستانه گلک بیجین لیلیا تونگی سلطه نشیتن پاوان بکاتن دوری وی وکی سالت نوتو دیه و دستپیکت نوتا نینه کو بیجین هیس ایدیت خوتن ویگه وی دنگ پتر خوتن بر هنده جی بیجین پتر حزب دا صلاتی السر دنگی شول کری چو مثلا ببنه هل بجارتن دنگ پتر بو آلیوان بچن و برجوان دوان دابن بس سر هندی راجی او کیموکاسی و او ادا خراب یا حکمرانیه یه ولی کری که هزینیش دایگ ببن یعنی بونمونه گورانج دایگ بی و تشیات ایک جوله دو 25 دنگ درابینیتن رقم سر هندی جو که هر گره که هل بجارتنا تیتا کرن تو هر حوالاته که یعنی بسیار لیبی که بیجی اف هل بجارتنا باقش بینه دی بیجی تتنه مجال تزویره هبی خلکی دو سه جوار کی دنگ خوی دای نویت وات مکررن کسیت مری هشتا برز گورانج دایگ بو هات سر صحیح انجام هندک ظروف و یان هر شیوه که هبیتن هات گورا پانید ما گفت بسیارم اوه بوچی گورانج دایگ بو هات 25 کرسی برن بوچی حزب کوکی حزب شیوعی کو تمنه وی گشت هفته و تشتک سالیه یا مای بازنه که برتنگ دانه شیطان خل خلقی بکت خودان و خل خاصت خلقی بکت خودان اری پشتی گوران چوی دستحالات دا ولات یک جاده پیدا بو اف حزابت هنه دی جاره کدی عادت نظر خدا کنه و دهن خل خلقی کنه خودان یان دی بیجن همه کرسی که ماجیکال پارلمانی های و خود کریم حتی شخص خدا روز بیجی از گلتمه چون که دی بیجن ایکش وان حزب شیوعی کو خودان دیرو که گلک مزنه بس ایدی اف فاکتره تحصیل سردنگ داره ناکن تشتنی سردنگ داره تأثیر خواهی کو دنگ داره دوید هندک تشتت عملی به نکرن حتی کو دنگ در باریب تبینی دنگی بده داتا از بیش مت وقت حزبک ناف جماور دا کو دوان پروسیست هل بجارتنا دا یعنی نشد سانگک و گلک و باشو پیس بیتن خویجی فاکتریت خویت تی بمعنی اداوی یا باش نبی او پیوندیت و دیگر دستخالات پیوندیت حکیم و سلیمان نبینه کیمو کسی گلک بینه نشیا ببیت برسوکا راست و خوب و دخازت هاولاتیا یت شارع برهندیج یعنی افیزه روش بروجه پشتو پشتیت شوی اجد گلتمه اگر افیزه مراجعات خونه کن خو حلبین یا برسینگیوان از بیش متده هنه حل کرن یعنی وکی چوه تا بحثی گورانجی کری گورانج یا ببیت برسوک
بو او نرازی بونا خلکی وکی تو بیجی ویگا و دیوانه که گرتیه کسی که زورداریه های آن هزه که موجود یا های کس نشید رخنه لی بگرید و کسی که رابطه و بجسارت رخنه بکتن دی سرنجا همی دیوانه بخور را کشید گوران سرنجا خلکی ها کشای بخو بس بیجین دمینیتن خلال و 4 سالا دا اگر بو بشک ده سلاته همان ادا بکار اینا بو سبب هندی گورانکاری ها ده سلاته دا پیدا يعني بوتشي تشوفي همي احزاب الجوران بيت دي يعني جبلي بارتي وكالي تشوفي خرق الجوران بيت كومالو قرتو بري جوران هبون نشيون ماكو بيدفي ببناء اوبوزيسيون حتى جوران هاتيت صاحي داش نيكا خدا بنچنگ جوران و هكو بيجن واجي پرت خوقش كرن لا يعني ديت اكو ما قلتي حزب وكي حزب الشيوعي سوسياليست زحمت كيشان اف بدهان صالش جوران مثلا اخر جوران داي بويا دي تاريخ نينا يعني بوتشي تشوفي ولا بالجوران جورين كاريوب كتر اي بس ما الفيري مقولته يعني حزبك وكي حزب شوعي كرسيك كاهي زحمت كيشان كرسيك كاهي سوسياليست كرسيك كاهي حركه اسلامي كرسيك كاهي يدي كرسيك كاهي اخر 5 كرسيك 6 كرسيك هرچند راست کارت کرنیل بریارت پارلمانی ناکتن بس بیت دنگ وقتی بیشتن ام ندگل وی تشتینات بیت دنگ و او دنگه هکش هولا پارلمانی در کویت و بهت سرجاده و خلق وانا خلوی دنگی بکت خدان که واتا دی جادل ویتن بوچی اوه جاده نالوینن بوچی ایلا گوران به جاده بالضبط ام تزاین شد بیجین یعنی خواه که بری 10 سالا مدانستان دنه که حسا کربا ناوی گوران نبتاد بس گوران مادم به هزه که واقع برهندی وقتی تو بحث دانستاندنات کی تو بحث سیاستیت کی تو بحث وان هزیت نید که فی سرکفتن اینای یعنی هل بجارتن برینو که کو دنگت پارتی و ایکتی پتربین خلقی همیو چوه وال هر دو حزب بی او دا صلاة پیک بینن او حکمت کانی پیکینن و فعلا جی وان حکمت پیکینا ویگاوی پیکینان و حکمتش لی وان هر دو هزه و کفتیت جهش که دا به هزه که دیتر معادلیت گوریتن وجا او کدی چه شد راضی کردن او جانبک بس افیز دیتریت موجود افیز گوتی وکی حزب الشيوعي و سوسياليست و زحمت کش گوت خلال و 22 سالا دا روز بروز دنگت وال کیمیت دای وکی انجامت هل بجارتنا درد کردن هر چنده یعنی وان انجام گلکت راضی نبینه گوت بیشن اف انجامل برانبری ویتی کشانه و تصحیامن نینه بس بيجي مجبور الديف انجمت هالبجارتنا واقع فيها افهزا بوتش ناشيونا ببنى عامله كي وصف شين شارع وكي بيجي التحريك كان شارع بلفيننكو قرانكاري درز ببن خو خلال بتر دفون حزب الزفريتا فا ام ناشين بيجين شارعية خلاتا ان هوالاتي ان جماورية خلاتي بوفون حزبات زفريتن وقت تو سركشو حزبك بكي آن حزبات موجود بیتن کومک باشه اندامه هبیتن و تو نشی حرکه بکی بمعنى خلال دفکیره خلال یاد اساسیتی تنظیمی دا خلال یاد گوتورات سیاسی دا خلال یاد ادا و پیوندیات ادا گلد صلاته و کتوی گوی گوتی یعنی حزبك كمصدر رزقي شلوي حكمته بيتن شلوي حزب السلطة بيتن حزب السلطة كما تقولي اف حكمته كان سروشتيا چونك او ذهنيته باون كنا دا صلاة يا موجود كواتا استبقى هم كو 4 سالت بهتن افلانت ما بحث كرين ديسان جادنا لفينا امنو بيجين اگر خو نگورن نشين بلبينن باشه اگر گورين السياسة وقت ما برف دماهيه چيتن دي بسيارة كادي كم هر دفر ما بسر مسألة ركفتنا البيشينو كرفتنا كاستراتيجي بين بارتي ويكتي ده هبو هيش لانك نتوتات جلده يعني تنه ركفتن یا دقوری بود نبین هر دو لعنت نوکه گوران یا خونزی کی پارتیت کتن بهشون اندر رکفتن کا تکنیکی چکین یا تاکتیکی چکین و دا خواست کن لعنت دیجی بهنت گری رکفتن دا افریکفتن هنه بوچه آرمان جچه و مباز جچه و دی گرینگیو چه بیتن افریکفتن هنه دی سرچ بنما بیتن اول سرچ آس بیتن علی سر آس هرمه یا سر آس در وجی بتصورم من چه رکفتن نامت واسانشین جه خو بگیرن چونکه او رکفتن نام استراتژی اول نوبر پارتی و یکی دا بیشین انجامت وید گشتیه حد هندی کو بیشین ادی بسه هات روستاندن شلای پرانیا اندامت وان و کوه کی مروف دستگاه را گاندنه جد بینیتن یه بوی اتفاق استراتژی رازی نبینه یعنی حتی نو کجی مثلا آرمانج ایکش آرمانجت و سرکی او بین کو دو اداره نمینیتن حتی نو کجی دو اداره یامای بمعنى او رکفتن نامه نشد چه انجام بینیتن اگر نوبرا حزب که سلطه
بيجين لاكي رخك دا سلطة برينو كاو هيزا كديا اوبوزيسيوني ركفت نامك وصدرز ببيتن انجامت بيجي قليت باش نابن چون كتناف برا او هردو هيزت برينو كهي كو اتفاقك استراتيجي ما بين وان دهبي اوان هردو هيزا يعني كوما كسرون هنيات ناف برا وان دهي يعني ركفتنك دا بين ولا انوش دا يسر كفتي نابيتن از ويبا ورد يعني ركفتنا حكام بيجي سر اصلي هرم ما بس طوانا او وكمال اولي اماجا بكري بو دابين كنا 4 سالت آرامیه بله او بخو بگروان دکی هفرکیه تونتی هی وهكرم بر خوب دین سر آسیا نتوی هلویست جدایت هین هكرم بر خوب دین پشتوانی کرنا بزا وارزگاری قاضی چل باکور چل روشلات چل روش آوا هر لانکی جوانا بوچونو اجندایت خویت هین يعني اف اجندایت هی اف حسابات تنه اف توجهات تنه يت هفدش گلیک دا باندورا خول سر و رکفتن نامنا بید هکر اجدایک ببیجی ماني ما قلت او ارزيات نيوم لامك وركفت النامات نوبرا دو هيزات دا چه ببيتن ايكش وان هيزي سراكيت كو اصلا بشك ركفت نامه دا ركفت نامه استراتيجي دا كو ايكتي بيا كو حتى انو كجي اعلانه بنهات يكرم بيجين او ركفت النامه ديماي هات يعني قالك جراجي دي سرزار برپرسيت هر دو آليا بيجي بله هشتا او ركفت النامه يا موجوده چونك قالك برپرسيت ايكتيش انو كد بيجن ام نتني مطالبه هندي بكين ديف حصه هالبجارتنا وبين جيخو بقرين ديف ركفتنا ما استراتيجي جمد في جيخو هذه بله ما مستا لا ينتشب وكو جناب تجيك زيادة كو روشن بيرون في سرك لا انجري تشبي حتى انو كلا ينتشب نشينا بجهنات ركفت النامه كاش فيجوري جبلي كو الفيداوي الكركيكي وكي اتظانم باكليستيت هاتي نخاري بوشي لا ينتشب نشينا براكي درست بكن لوين تشب يدكو حتى انو كدرسي تينا برشوف حزب سوشياليست حزب شيوعية وحزب زحمت كيشان ما بالي انو كبحث ادوات كي موجود كي مكاسيت تي هم ادوات هم قطروان سياسي دا مادام ناحية جماوري و سنگا وان سنگا كواسخانه بيتن ادي او نب نوي بچپاتي بهر نوه كديتر يعني خوشكرا كنشين مادام نشين شارع بلوينن نشن دوره که وصاها بیتن که بيجين معادله سیاسی وان روله که مازن تیده بیتن چون که اگر گورانکاریات ناف خدا نکن سیاست خو جاره که دیوه که بيجي سر لنی ند دارج نوه نشن ببنا عامله که کاریگر که بيجي فعلا دید ما هيك بسیار جنابته کم وكي ما اماجه بگری ای کم بسیار بو پشتی وی دانستاندنه بديت نوتا هشتم کابینا حكومة هرم كردستاني چند وقت دي بود فيتن حتاش دايق ببين تصور من يا شخصي ممكن بشيتن حتى بشتي هالبجارتنا اسوصا توقعت كم هر چند دنگو باس نو كيت وصانا كنت بيجن خلال في فترة كيم دا يعني همي تشتكي بدي ماي هاتي بوسية تاتيا دا بشكرن بس وكو شخص قناعته من دا دي هشتا ويبتشيتن اگر زیجش دایک ببیتن بیشین هشتا نضوجه که درست نبیه یا طبیعی نبیتن چون که ده افلانه پیک وقتینن بو ماهی 4 ساله از بار ناکم از نتوی باوری دامه از بیشم حتی اگر چه ببیتن و که تو بیشی هر افعالیه شرمش دنگ دارید خوب کن بیشین لذاتی داله بکین برجوندید خوب پیچک دستاجی بردین افعالیه ودی حکمت بهتا پیکینان بس بیشین که او حکمت که بيجين جهة رازيبونا وهميونا جهة رازيبونا هميونا بيتن بيجين خلال سالة كده مواصلة بكنوا حكمت بريفا ببان استدامه ناكن از بيجم دي استدامه كان جمال جلكي ابن ويسرو روشنبير بناوي خوب ناوي كانال بادينانو بينارين برنامج گزنك زور سپاس بو فيدالي سپاس گلک سا هر شاد و کامران